Hello guys, welcome back to my channel. Maram jatan lang solo. बहुत दिन पर तीन ब्लॉग शूट थे माने के तीन के दौलने नको फेस तो कोई जगह गए yang के और मैं मनना दौलने रूम yang दुई तारुं तो अंगे तब बहुत दिन पर तीन फाइट शूट थे मैं awalnya लोगे तम ही ब्लॉग शूट थे मैं के नको किसा काम चले अपन लोगे ब्लॉग थे मैं ya तीन खाई ना किसा टाइम को वही करो ना फाइट अंगे Chung kata vlogs nama ini ke tahu vlog start kayak itu kan orang tini vlog naik tuh deh jadi kisah misal personal vlog baik ini meet kayak naik orang vlog orang naik mana ya meet kayak vlog orang orang naik tahu kisah mau vlog karena orang bera dia orang tahu kamar orang naik karena mana gitu kamu kayak pakai naik ya kita pakai ya orang tuh saya mana apa let's go tahu tangan mau tangan orang ini karena ciao next perfect. Orang nak free terus. Ini guys tahu orang naik mana ro shopping mall apa isu buat orang kayak video shoot kayak ini allow kure kayak pun orang lagi sih shoot kayak. Yang kayak buri rok ni ri. बड़ा हरामी हो बेटा Okay guys, tabok bisa lima itu di kamar ya kita tabok next model lagi. Sini tol bay. Kita next model lagi mana ini? Itu nih. Kita mau sana dorong naik. Kita bay tanggaran lagi ya. Let's go. Guys, tabok bisa lo kayak sopai kan tabok bisa nih. Mau ini kan? Mau kemana ini? Let's go. Masa kalau bisa lepas juga sekarang रुको जरा सबर करो guys ini khotna pai tangga ऐसा लगा मेरा मजाक lol bhai lol hey guys tabo mall to pura tika ranbot kore ke saman itu pai dia guys mana tabo pale nogo pai ka dress ka kisa friend dog nis kango ya nge tabo sari ko bisa ini nap pai ini lo pai ini sari ko semua cara ini pal mo itu to haya de bang cara ini tadi no wow vlog sabong komen guys tadi coba bikin keren komen guys tadi oke guys tabok ketung nih bagi tabok spray do cung mulai lagi sih nggak guys string sini cup yo kayak tabok nong lagi na bes kali pe boleh mulai nih oke guys tabok sini Maggi muni tangga tabok गर्मा गरम Maggi wow संगने का चिनी जेके kita mau string ro bai chalai gana Maggi chalai bai malai nai ngro ngai tong ne A few moments later Teja wow ये गाइस तिनी दौले नवा फैमानी के तब चिनी जेके मामी बागी सारी तो और yang के कान चले वो चिनी तो चिनी रुबेल तो के माइजा भाई ने तिनी ने ब्लॉग सुनो और वो नेक्स्ट ब्लॉग में लाइक में